They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what dee da dee da dee da. Do what do da dee da do da dee da. Do what do da dee da do da dee da. Murder that dance floor, dance floor. Make murder that. Hello, good morning guys. Ako di ay sa Chervels. Good morning sa tanan. Ya karon guys, mga tumi sa bukid. Nami nabkuhaon. Basta abangin ninyo kung unsay hour later. Is na manguha kog mais anagon. Duhara ka buok. Day dako ang pilion. Lami jud wari tag bukid ba? Dagtag iyas mais. Kana may tag iyas mais. Thank you sa mais dara. How katwanan niyo kay arang ma-viral ka ba? No, dili tag iyas mais. Dara guys. Thank you ng marami. Balik na daidaan, gabi kong ikaw nagtuba. Muni guys, among butong. Puso na isaging. Teras motherhood ng mamuti dire ako. Nang sarag kang. Okay, potdara mo dito nito ni. Nang kahingga naman day ni oh. Sus maruse, pahapit naman din ni pud. Oh na. Pero to ni. Anay, magdad-o na na siya. Di pa di atsal o, di pang pansit siya. Kompleto gikado. Atsal? Amagda ko atsal. Motherhood. Mag-imuning kamuti kino. Anay, ginuok ko kadaggo. Buaw. Unsa maning kamuti hanay? Tapol? Yelo, lami ra ba untang kamuti ha kay yelo? Guys, diya karon mga muti nami guys. Ug na pa bay makit-an. Ang kamot ko pang muti. Ano guys? Mga bulanghoy, kamuting kahoy mga diha guys. Nalis ubos napit. Adto nga pinapadungad to layo. Diya pangadto pud sa ka ibabaw to adapit ubos kasada. Adapit ta diha. Bulanghoy. Guys, kami kamutihan. Ora driver to ato kasada ibabaw to ah. Iarag ng mga muti ay. Iag mga badi-badi. Sa mga sidekick. Ag ijang kamuti, di ara. Di ara. Saan naman ni Ron nga. Mga tayo sa mi guys. Sige, bye. Mga energetic. Guys. Naog na. Ang minute na nis among butong. Charan. Ang minute na magdana ko ang butong at isbagaw. Tara, musaka ang butong. Ano na ba kay hinog? Wala di hinog o kapayas. Halami rin kapayasa. Tigahi pa. Hindi pa hinog ka adyo. Agag may lamang po mo oy na ay. Paano? Dala. Hinaydong! Ano lisod man si Jaris? Kay agidyang kuan na mungingi man. Ale! Uyo gasa, basig mabali.
Dilip na siya mabalik ko. Ibabaw na siya pa. Guys, nabakay punto nga ni bulubiha. Ni Ginoo ko adto taon kahangin Lord. Kay bali uga. Ngayon ko nga wadang people nag-abang og naanay ihog. Dus-dusa ando ni. Ano ka maglisod? Kanang ni ibabaw sa patay mo. Ara guys. Kaila ba mo inganing mga Kaila ba mo inganing pagkauna? Mga taon ni pagkaon sa mga pobre. Oh! Ba? Unsa? Mauna si Jao. Asa ka adyo. Apa, bilahon na mo. Nay, dili na iyo, hawili kay Bira Mirisa. Ay! Nabanggi. Oh, hawili. Adyo, pinduta diha ingana. Atubang na mo Risa, atubang. Unsa pa katubang? Ihara iyo. Di ito. Kira, ataro. Ay, sa Lugita, unsa agpunuan. Sa kanan ra ba si Jayo sa? Unsa dong? Pinanguhag butong to ah. Mga muti pod mi dinha. Unsa ay man ka? Ha? Imong gitilawan. Muni asindan ni Aquilino. Mga muti mi ni kahuman ya. Nanguha mo uyog bulanghoy. Kamuting kahoy. Unsa kay gahi man. Mao to nga. Di mao na siguro uno diri nga kamuti nay. Diri ka mga muti nay. Mungadto sa kosa. Gisugo og pasakag butong. Ha iman. Sige. Go. Iwan din kita ba anay kalami. Wanay hinog nagsaging nay. Nagito ba alaw. Muna ni guys. Muna nagsaging. Ano daghana ra ba dadag sako diri ares? Imo ning gito ba kuan? Hinog si jangad ingani na? Tamis ni kay punuan. Guys ko. Usa ka bulig na si Jaja. Wa imbantay eh. Wa na iri-ari ag mga pag-ija inganing saginga. Katalo ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog pag binulay og katalo ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog Tamis lami kayo. katalo ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog pag Amang ka binulay oh. og Aray. Tara guys. Musa ka si Jag butong. Ha? Amo. Lagi. Hay lapas kanal. O di ay mo. Sige sige. Diha. Nay punto lagi diha. Uy, nabi punto diha. Man, may punto diha nga ko. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert? Do what, do what, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, da. Murder that dance floor, dance floor. Make, murder that, murder that. Make, murder that, murder that. Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your move.